Oh my god, we never learned. We won, yeah. Someone's there. Nice. Chopper. Only one. Siguro. Saan naman? Okay. Ang lisan pa. I fell down. Nalupad siya. Ang kontra ba? Ang galigsan sa chopper. Nalupad sa ubos. Nga namin sa ubos. Ikaw na nadiha. Balik ko taas. May tao dito. Si Kanto. Going back. Si Naligsan ako, LuciferKun kontra. kinuha. Error ako. Posty. And I like my loot when you guys are not around. Lol. Ay, shit. Napatay na naman ko. Like I said, I like my loots when you guys are not around. Get the dog tags and help them Nadia. return to the battle. That's a bitch. Ay, nilayat. Get the Pwede, dog kontra. tags. Nilayat siya. Yes. Got the dog Dog tag tags na. have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next Down. Nasa helipad. Okay, go. Doon sa Loyal Supercon. Wait sa. Ngayon pala. Go. There's a free. Nako sa imong left side kung chopper ba. Show me the way. If a picture paints 1,000 birds, Huh? why can't I paint you? Yo. Say nga nilang ga. You are Ang- come to know. Tigil mo tubag sa ako. Um, Ambot? Say ambot. The revived flight will arrive in 1 minute. Ay, kontra na Lucifercon. Nakita Oh. naman ni nako siya this balay. Bayo man sa papuyo na lang nako. Tatabangan. Oo, sa posisyon. when I come. You've come. Nato siya gitirahan. I remember the Your team is on girl, the revived flight. but I don't remember the feeling in a warm. Inamori. Chip terminal is almost ready. Pautang ina. Kaya wala ako na video. May na ako na yung mabago ko nung pangutangan. Ang tawag ko na sa co-op is pautang ina co-op. Pautang ina. Ano naman? Pautang ina. Pautang ina ko op. The safe zone is Pautang collapsing. ina. Para ko na sa mga mami ang kailangan ko ng pautang. Pautang ina. Din ka nag. The airdrop is coming. Adrenaline diha. Okay, alright. Uy, nakailag adrenaline diha. Gigamit po nila adrenaline eh. Ang taon ako gawin nakailag adrenaline. Using adrenaline shot now. Muna yung Revived gitawag flight ko will na arrive in 1 minute. cheese. Pamukha to, pamukha. In your Okay. face. Meet Wait, you in we the need to chopper. upgrade, guys. Mag-upgrade Where is our chopper? Upgrade na tamo. Ako drive ani ron. The revived flight will arrive in 1 minute. Yeah? Airdrop has been delivered. Ay, buang eh, Gio. Tawa na ba si Na po, Gio? sugod-sugod na po ga. Grabe yan ni Agoy. Fucked up kayo nung imong joke, Gio eh. That's what she said. Fuel chip ready And for by upgrade. T, you mean your mom nga Spice Girls? Stay abli ba? Dili oy. Katong iyang papa nga kuan. Iyang papa nga Bigote Gaming. Bigari. Di joke abli. Go boys, this Bigote Gaming Is that- boys.
Yung kapoy, ako. Alright. Saan na mo? Has been delivered. Ako, uy, sa mukha eh. Ablihan ako mo, be. Go, Kanan. Salamat. Kina. Talaga. Ligo. Go. For anyone else to see, just Sing it! Bala na po. Eh, wala isod. Let's go. Ah, simot sarap. Uy, purot man Revived yung flight will content. arrive in 1 minute. Napala. Wala na? Okay. Wala na. Coast ko. Napa. Sinilimutan ko bala ni Mal. Nakamang ko. Ang siya dili, oy. Tara, Ako rin napaabot ninyo ba? Dixon eh. Unara mo, mag-gon sa ko. Lagi mo ito draft Loot, note. wasad ko yung armor. Chip Isa terminal. tira ra ko kuhan. Kita package. Kontra. Tara, na may airdrop. Tara mo. May airdrop sa unahan ay. Gani. Mau gani, door airdrops doon na. So, okay na. The safe zone is collapsing. Tank ng sunod. The revived flight will arrive in 1 minute. Saan pagkabalo kung sa sunod? Nagibutang man, tank is coming. Ikaw. Oh. Dix. Ano drop mo sa atop? Tank has been delivered. Hala, Tank mas has been snipe ko. delivered na. Na M4 dia, oh. Yo, kontra. Pisti, ipatay ko. Snipe. Dili lagi mo tiro ang pusil. Snipe. What the fuck? Sniped. Area. Tara. Where are we going? What are we waiting for? To the tank. Where are we going? Mo. To the tank. Come on, vamonos. Magkaag. Everybody, let's go. Trying to look for better loot. Okay. Tara. Come on, let's get to it. Boss, ako tank boss. Revived flight will Imo arrive nang in usa. 1 minute. Ako drop dire. Okay, mo na yun. Sige, dropping. Nakuha ng isa. What? Fuck. Drop me somewhere na lang. Drop me dito sa tower daw. Drop me sa tower. What tower, bro? Ha? Kadula na sa tangke, Joey. Buto na akong chopper mo. The revived flight will arrive. Shit, kita siya na ako. Bitch. Ang tangke kay padung sa bridge. Naagi siya sa bridge. Wait, Wa siya wait. ilaing exit bridge lang. Patay kay Kanton. Under ko. Chip terminal. Ah, On my way to you, on my way. Teammate has been killed. Enemy vehicle nearly done for. The safe zone is collapsing.
Daghang mga tao dito sa ano? Down to the last 5 teams. Imong gikuha si Ikangton? Ha? Oh, Layo kayo sa EJ. Opa din. Layo kayo sa EJ. Hey, I'll go get them. I have chopper here. I'm coming for you, bro. Eh, kanauga na lang boss, wala man ang tangke na. Don't waste those precious loots. Di ko naog. Ako pala niya mamatay. Hey, nara, ako na. Uy, hapit na makakuha si Dixon. He's almost dying. Ano? Save na. Where's the other tank? Wala naman lagi ang Buto other tank. na. Only 2 teams left. Getting close to One more. Patay na si Dixon. Abi na kung nakuha nimo, loot man si Si Moses may kuha good. patay na Si si Moses Dixon. may Ingka si Moses nga. may Ay, Buhay pa ko boss, That means tapos pikas kwarto. Pikas balik No, kwarto means din. we have 2 more. One more. 2 more gid. More? 2 more. Oh. Sam to ni buto man. Ang airborne to ni Mamaw. Huwag na nga ligo diya. Check dara. Likod ni mo died. Behind me? One more. He was. He was there. Once more. Boy. Labas ka na. Okay, Tap ka ng natagap pag-asa, boy. ko. Natuwad si Labasan ka na. Tangina mo, boy. Dara. We have Mama mo, Spice Girls. Puta. the safe zone is Shoot. collapsing. Kaya.